ole tuna chuanin pu Tetea Hmar zone an zot vele dona hi kan ngai thawanga ri ka tul chuanin kan ri kang Speaker hello me Kazona Somriat le Star Bar Somriat le Palina Sport and Youth Services Department Minister Zaum tak chana tana kazona chu ena long tlai veng pui wele feel tho zo to ani em bina zo ni lo se enge chan sina etigange tho zo ani theyang dina tunge contractor mingle address kim chang ina amount engzat nge f na tho hi tunge supervise g na tho hi supervisor ten cha anti tokem alung oi tokem h na physical achievement and financial achievement minthil thayem ti ani speaker kolome Sang Turin Sports and Youth Services Department Jang tu Minister Pu RRR-a somang pu Tetea Hmar hi smart khop maya zona po hi aron chang thaviau tura ngayang Pu Speaker long tlai West BL2 pu singun nian chunga zona chana chu hetiang hiani long tlai veng pui YL field hi thozo alani lo na zo hun tura ruwa man hi July ni som le pakhat sang hi som ni le paliania hemi hun chung hian thozo man ngei be sei ani na thozo hun tura ruwa man chu July ni som le pakhat sang ni som ni le pali main zo fel tu mani contractor ming le address kim chang contractor chu MS Decor India GS Road Guwahati te anni hi Sports and Youth Services nu hian na thanem takan thokani ina amounting zan nge work order amount chu cheng nuai zakwa som le pali point pasari ani f na tho hi tu tenge supervise Mizoram State Sports Council engineer 10 and supervise train g na tho hi supervisor 10 thanti tokem an lungoi tokem Mizoram State Sports Council hi an Mizoram Puma Sports Infrastructure te ayan kolovangin veng pui YL field po hi Mizoram State Sports Council engineer te hi an om chil theilova arem chandan angin tlo thinani chu wang chuan tho thatok lo te om ani poin siam thattir le wat thinani h na physical achievement le financial achievement min thil them physical achievement chu 90% ania financial achievement chu cheng nuai zariat somsari le pakhat point pasari pathum ani kalome zo belna zo Turin sau ti pibil tu zom ta puje jelal pe klui lo somang Speaker kalome kanrama sport lama mason tu chuan infrastructure thatak nei hi alom rualin an hnuai thok tur abikin sport person te tana thleng pha association tha kan nei tel hi ngai ka ria apoi mo lo tuk tu na puje je so hi mo ama hi in fiami ni boka Indian sniper mo mizo sniper bon tuk khania chuwan chonin ama hena sha chiang don tin sport association kan nei tha chong competition siam tamte il nenal shim nei tam hi akeng tel ngala tin inel na kan ma chon tam hian experience kan nei zol tam pha le thina tin state chungain elna competition atam hian state po na kan kalpoa in rin tok na confidence kan nei pha thin ni ka soidua entian pek lok ka dua school building thatak neya athok tu zirtir tu le anoi thok te nei that le si lawang hi aning ka ria school building thasi azirtir tu te le thok tu te ani that le si lo chuan no pangte anoi zirta na khan masona tuan ting lo om thinin ka ria helaya sport and youth services changtu minister ka zo du na chu Mizoram Sarkar hian sports association ti chak turin ruam manna nem ti le in elna tamzok buat sai atum theidon em ti hi ka zo na ni e kalome
zo bel na zo turin pu ke samo palak bil tu zom tak lo somang Pu speaker kalome hey kan minister zom tak he ke mi rizon tak ania hey thum borvel minister ania he mi chung hian artificial grass staff phatum na aniam neita se engkhwa tange phatum ti hi ka zon ania lo me zo bel na zo turin pu vl zai than zama aizo west tribal tu lo somang Pu Speaker, Kalome, Sport and Youth Services Department, Sangtu Minister, Sanatan ka zobel na chuheng tu hini pakhat na kum sam hi som ni pathum memelin than malok Rajiv Gandhi Stadium mall pui artificial football taf thak na reinstall na atan khan sumeng zan nge se na ni pani na hetatan hian sangson omem eng fan atanga thonge pathum na tender chuani chuan open tender nge restricted tender palina eng tika nge na tho than ania eng tika nge tho zo ani atop nan pakhat loma contractor tunge ni ti te khani the ang chang turin sports and youth services laptop khan nan hlia de umani le phar at poison nei tu kane atirang ka voithung mal ka phar ka so bel theng em le ani la le samang u zo me mai question nei tu ne phar box ya kalong mulo wani min ngai dam te mara chu han sei ro le Pu speaker imami kar lian de ka kai ni tar ma hu min hlia mani Pu speaker chu wang pon ni chelo ka hoi kual mun riu ni ya ka zo bel na chu mu fu lo chat che ka kan sport minister ka thar lam mai ania he sarkar ma sathil ti ania ana kha state sport council engineer ten kha tokin an vatlo ve zau thina chuman chuan na so a che em mai ni pavilion pathum an sa a pakhat phei chu a khotlang wele ten sub contractin nan la ve a poisa pon la pe thamlo le nga la khami deco India ti ho ms deco ti ho pe ka chuanin an thok che khopa an soi danin nimin lam thleng pokhan kanin bia chuan hei kan sarkar thar hi alom om kan ti kha governor speech a pokan soya Mizoram State Project Monitoring Committee kha khan na en don ni ti te kan sia kha committee khan PMJVK abikin longtlai district chunga sport infrastructure cheng vai bel che tam takman mampuya sangaman chuang awma achak lok longtlai college wenga noi sang thum le ti man awma abul lok longtlai wan voina ka zo na hian noi sang khat don ne noi zakwa le ti zakwa som pali ani a heta hian zariat le somsri le basari pek ani to a maru chu ana chu an soidan chuan hemi pavilion te phei chu ruwa sur se in khel ho player so tomna tan po atak lo tuin na the vek doni tin in bathroom te changing room ang chi te po athalo hle ani ti ni a chuwangin kan house leader zom tak po kangen du chu ama chairman na hnuai ani boka Mizoram State Project Monitoring Committee khan he project hi NVC minen sak thengim ti kha ka zo belna ania tin heta athalo na thalo hi sport council state sport council te hian enganga malak nge antum ti kha ka zo belna ani ngan soi velo kanga nan van lo thok cheo em ti kha ron soi velo nga tu na ron soi zong kha thu di kan ni phei chuanin tina topa I state project monitoring committee na va NVC atia va en tak tak se until mu chua te kha mi pui she thei turin result te kha engkim facts and figures ang khanin ron tar lang le vek se angai nom khopang thenga chang turin Sports and Youth Services Minister Pu RRR-a lo somang
na thial bial tu puje jelal pek hlua zona chana chu sport association ti changklung te tin in fiami te mason alam hi tun truma kan sarkar ina kalpuya tum dana niya state level competition te district level competition te le atam theyang inel na kalpui tumania ama nge na soyang khan he tiang hian in experience min pe chu chuan mundanga che chuak tur poin min tuai riam thina ni chuwang chuan sport association te incentive cash award mi mal hena kan pek ang deuh hian sport association ti tha te hna lo man pek theidan tur te po ruam man tumania tin inel na tamzok po siam tumania chulama chuan rilru kan sorbing deuh don ani tipabial tu zom tapuke khamo zona kha artificial turf phatum chungchang kha e tumlo thu om lawa e kalpui me kania deal mek te po omboka amai ro chu state sarkar sum nilawa kalpui kham tumania chu tiang thur chuan ruam man na siamania tunai hian deal na thlen me kania union sports minister nen po tun haya kanin bia min pe ngei rina nia amai ro chu rin thua ni laia chiang taka han soi hi hau zaum taka chona hun lowin ka ria chuwang chuan a hmun ate kha kanla soyala rem chang ri lawani e phim khur thiam khop mai puvial zai thanzama aizol west 3 bial tu zona chungchang hi pu speaker Rajiv Gandhi Stadium atunin thanma loka artificial turf pha chungchang sum seneng zan nge ti kha Mizoram State Sports Council chona khriat pui lova Mizoram State Sports Council pu speaker sports infrastructure I buai pui tu ania sports and youth services department nilovin amai ro chu Mizoram State Sports Council kaltlanga pha anilowa sangson zat kan khrelowa tender chu anilowa open tender nge ni restricted tender ti po khriata nilowa na tho tran hun khriata nilowa official chuan contractor po khriata nilowa ni official lawa soi ti a chuan omama ro chu zia ka chiang taka sarkar in chin chi ani lawa wangin house a hi chuan kan soi thiang lawa chuwang chuan administrative approval emo tender emo expenditure sanction emo kha sarkar ang chuan a thran lo ani ava ho ve ti mai la arap thak zok nge soi vak ngai na po ko shelo kai phei chuan play le phot mang soi lak lo fiau na kan zawai sia ta na poi moin ka sia pu speaker di phalna in pui le do ne RZ stadium ma phulem pha khu ni zobo ka kan sports academy tura phulem da sa kha achiat mai do na wangle kot lampoina khami kan da khan ngai thelo em a chan chu kotina stay nia kan soi thui zel lange kotina stay ilai an yesulai na so không ai lâu tiếng thầu là hey zone là chán nó không là tổ ba à xây rồi tí lò đó nem niang cần minister po ai thắc nông viên na thì chuan solaya đã son tour khana đã na mấy tour te lo lo cho team ek line RZ stadium kho hey minister zam tak po chiang tu ania ai league le national level competition khelna nanun phal talowa a phul a kol tol tu ka wangin khatiang national competition lang chi tu hei tu na po khelo indian khel zo deu chia ama in ai league khel me kania khami chunga thak turin min tia chu tin lo chuan home ground tour state pona ngai tu ni silan ti kha kha mi zo thalai te tan til du na thlak dona chu wang chuan sarkar atangin directora sarkar teng administrative approval timela lekha po fel taka siamin zobo ka phulem hi RZ stadium man pha phut mai ni sela atul anga further necessary action po lola turin sarkar tangin directora riatir ania
in than don thai to khania ke ni aizola kan om reng to lowa eng tin nge man lak zel ti kha chiang tak chon ka hrelo na ka hriat pui chu ni china pu Tetea Hmar kan minister zom takina company soi decor India limited te kha Mizoram changa din lawa north east football field hi chuan khoi de ovek ani ti kha kan a hre thoin karinga chu wang chuan kha in lo khoi ve mai them tin ke mangai point katia area chuna kina quotation zong tin mo so lai mi suan pheina na chu public interest lo male tin kan tia tin MFA lama kan ho tu te po kan ten po kan in rona hetia kan ti lo chuan national competition sang chi re da hi kan thleng thei to don si lowa a tha lom len ti vea chu tiang chuan in good faith in kan tia chu he host chen kan hriat vetan a tha thil fel lo ti mela fel lo om lo ni lovin formalities kim lo tam takom ti ka sia kan minister po hin a hrin ka sia minister sa om takin ron ti fel tura te po be se la thome Pu Speaker Department riat la kha tiang thil kal vak kha awa thalo ve zong sang Pu VL zai than zamani tuna ron ding himo aizol West 3 BL2 si apa ni lo ve Epon is concern minister adinga I han sei chun zom zel sela. Pu Speaker lung len thak khop mai ga lo ngak wang ani ni china kan chanta kan khan Pu Speaker a khoi tu chu Mizoram State Sports Council ania na dang zong po khan khoya mai ro chu tun trumbik chu man ho thla nge ni kan hun ma lam kha nia asia kineng ma lawa expenditure sanction te tender te lawa tina contractor po kha tu na sei chu kha official kan riat official ni don em kar khelo chu ani maya tun din huna chuan aman mo thla ka wanga tho ani tia kha kan chan thei chu ni mai se a tha ome ti chuan Pu Speaker Long Tlai West BL2 Pu Singun lian chunga zona chungchang kha zona ai mai in rotna ni dewa na a chia ti chungchang te kha cheng nuai zariat somsari le pakhat point pasari pathum MS decor Guwahati mi te hianin decor India Guwahati mi te nan lo mang to a imponi se Pu Speaker hun kan nei lo ema mi mal tak po in Mizoram State Sports Council President kan yangin amuna ka kalang te hi he house ka riat tir duwa hei chang lo po hi tuna kan han soita kan khan PMJVK noya hian na rang tho aum nuala basketball court cheng nuai zale pani chuanga sak enge moza to ma volleyball court cheng nuai somthum pakata sakti te heng te hi kan han la khom me ka kanen dik me ka sarkar ma saina thatta ka infrastructure alo din to hi azek angeya thatta ka an hlotlin theina tur le amhor an bok ngei theina turin malak kan tum chhodo na nichina kan soeng khan decor India big speaker le loka ni china state monitoring committee na endik ti kha tha ka ti khop maya kai po ka chul nu lui te ni wangin ke ma wa honan ya ka mu chin chu thawi ka lo thema ya ruwa the ti te kha chu lamwal po hi kal gai lo ni mai thia nung tlai west bill tu khan bang nei lo thina ni wangin ke kan he da te pon so ya chu karon support te monitoring committee nan en kha ka support te Minister zom to khop mai ani to khop mai alo mom don khop mai kan en ho thap don ani ke po kala thlen phelo wangin adin hun takhi kan la khelawa ti chuan tuna decor India big hianin na project hi som le pali lai khoya train kha chu thatak tak te po omang chuan anni chang ni lo midang po hi hein ha thokin om thua heng te po hi Pu Speaker atul angin kanen ho zel don ani kalome ti khan zona le chana hun kan zo do na nga thil pakhat kan clarify le lok tu chu this name chungchang khan office of profit khan disqualified thei tu chu governor ania dual membership chungchang chuan speaker ani kha kan chian a tha member te nichina pudu soi kha dikin ka hria ni chuan kan clarify le lok ani chu let tuna chuan laying of paper Tetea Hmar chang thakop mai zon nem boka tin thua soi line point of clarification aron neu boka amaro chu ati thathoka din ka hria ke chuan mi puilam pan enge in ngai dan ron soi ve ula ki chuan ina smart ka te azona chan dan te poka atha ka tia
chuanin ngal ve se boka han te pawh kha tinga inom em em ani